Пандемия тапқырынжа нумайшыны инжет мелебе іштетелеші. Нунбек чухне паға интернет шиғыны вегерлі. Шекундра пирикшір мегабит ховартлықлы интернет пағалі Шубашкарда пурнаган земде озығырма бұлдарашы. Онба федерация шайынжи Домро телеком оператор девіштерет. Шенерхпечи малдан тепхлари Афанасьев фураменде шүрсенже пурнаганзем узы курма бұшланы. Бізенжен пөри Роман Суюков фунын хватерінже иге телевизор візем Wi-Fi шиғыну байшлеші. Унзыр бүшне ноутбук сэмбор. Роман чашазақ хинжет мелбешлет ханазем дегілеші віземде интернет па узыгурашы. Унзыр бүшне аржен онлайн вайзем вылет малдан чашазақ еврлық сэмсік сәдухны бұлзан халі елда хергелі. Трафик ховартлыке шекунтра улчыр мегабита жидеть. Домбру телеком операторын седже интернета хальги водам кдартуран вуну ход ховартрах тухма майбарайт. Хошпер хулара компания линизине шинетсе пузы ховартлыхлы тариф сынет. Эртелеком холдинг перлежу филиален директоры Михаил Лис палартныдырых халитларах тагытларах видео сыналба, домофонба, ослы шур тыдымба узугращы. Фильм зене пызык пағалықпа похмада да выляма шагын вали икширалы пиликшир мегабитлы интернет келі. Перлежун техника енебешлеген директорын Кирилл Пищальниковын сымағыбе пиликшулда седе адыландарма сагр миллиард тенге яғын хывиш. Шымылға 1 миллион шурт ерде пурнаганзем дуйзейлеш. Тебір шулдан клиентсіне шекунтра 1 гигабит таран ховартлықлы интернет сенме пүшлеш. Шагы шиғыну пағалықне тадалай қыладен.